Banglah kai tho deca nasi mio haye toko besar sedak delajo harga potok mahal make banyak kenye tok khabar Banglah kai tho deca nasi mio haye toko besar sedak delajo harga potok mahal make banyak kenye tok khabar Kai tok deca sedak benar Berah India oda mari Original pakai beras basmati Buke kelong amogoyak sengotis Thailand kata nenong Malik kata ori Sejak rung tok cedua Atang kedo tolok Rung tuju masas kage kayai Saka sungguh banyak Banglah kai tok deca Nasi mio haye toko besar Sedak delajo harga potok mahal Make banyak kenye tok khabar Kai tok deca sedak benar Jual nasi minyak sekago Udah sutong segar makan nasi upung ado Ike kakak neng manau seting lima Hai sungguh sedap resepi udah bakar ado Sutam ado keng somai sekali dengar homo Sedap berdoa langsungnya hiru akek makuk Kedai dia ada 7 saka Dalam bakok saja 4 saka Saka uti hak yai dah lebana Saka senam bin berlake pada kapal Di Klong He saka 7 saka baru Dale banjak pau miok cak daun kayu Pukul 10 pagi sapa lampe male Buka nak hari puak demo metong bose Mari makan Aroy tete Kedar ayam goreng yang pertama dalam negeri Thailand Buka kedai sekurang 50 tahun Sekarang dia buka cawangan yang ke-7 Di Klong He Pamiak Cak Daurun Kayu Jangan terlupa kita pakai kirama-rama Kai tok deca